epizodu Fortnite-a. Ovo je super. Dobrodošli natrag. Imam ovaj prisoner skin. Imam čak i cijeli Battle Pass. Imam i Ice Kinga. Imam sve. Ok. Save and exit. Dajte sekundu. Ok. Sad možemo nastaviti. Sad ne igram s kontrolerom da se naučim. Ovo je moj prijatelj. Ok. Squad nećemo, solo ćemo. Ok. Play. Ljudi, nisam igrao zato što sam bio na odmoru i zato što sam bio bolestan, nisam igrao. A sad krenimo. Možda izađe danas još jedan video, ali nemam vremena baš, znate. Sad idemo u ovu rundu sola i trebamo ih sve ubiti. Mi smo killari. Nije mi jasno. Ok, early access. Imam ovaj marshmallow. Killari marshmallow. Marshmallow ima super pjesmu. Evo, ubi me. Nije mi jasno. Ovo je tako teško, ljudi, meni glitch Fortnite na ovom kompjuteru. Novi Windows 9. Ok, nisam dobro igrao sam možda prije na kompjuteru. Ali ovo već 2 minute traće. Recite mi kakvi su videi. Ok, da li da češće izbacujem ili rijeđe. Rijeđe mogu, ali češće ne mogu. Meni previše glitchuje Fortnite. Znao sam. Ljudi, ovo je previše glitchuje, ok? Ja ne mogu igrat Fortnite ovako. Gledajte ovo. Vidite? Jer vidite? Se to meni glitchuje. Nikom drugom. Zašto? Zašto mi Fortnite ovo uopće stavlja u snimku? Ne znam. Sad. Hoću vam snimat češće ovo tu. Move up. Nemam pojma, to je...
Uglavnom, onaj mali bonus scenarij je bio samo da vam nešto snimim. Bio sam bolestan i na odmoru, još jedan put ću vam to reći. Pa nisam mogu snimati puno videa. Hvala vam na 17 pretplatnika, ok? Jer ja čekam 100. Brr. Pričekat ćemo ovako da... Mogu bi igrati na PlayStationu Fortnite, ali onda neće biti facecama ljudi. Ali zato ću biti pro više. Dobro, nisam igrao dugo Fortnite pa ne mogu biti pro. Tako, lagano. Ako ste gladni, uzmite si nešto. Ako već jedete dobar tek. Jer vi ste moje legende, najveće na svijetu. Imate jaku vatru u sebi. Čekat ćemo da mi se loada. O, dobro, loadalo mi se. Totalno me ova igra. Malo ćemo čekati ovdje. Da! Tek sam počeo igrat, ovo nije fair. Ovo nije fair. Ni ne mogu ga vidjeti. Ispod ako želite još FNAF-a hashtag ljestve UCN ili ljestve simulator ili ljestve Fortnite ili ljestve Plushies. Ako želite još plišanca ljestve Plushies. Ako želite još Fortnite-a, ljestve Fortnite. Ako želite još FNAF simulator, ljestve Fortnite. Simulator. Da, LEA. Uglavnom koristite LEA. Dok ja ne budem ga možete koristiti. Sam čekati. U ovoj Fortnite rundi garant. Znači garantiram vam. Teško je igrat Fortnite, ok? Sad na komentarima se jako puno zahvaljujem. Jer možemo dobiti na ovom videu 100 lajkova. Ne, dobro. Jer enter system. I believe I can fly. Slavim. Ok, još ću ovu rundu odigrat. Jer nemam baš vremena. Ovo je tek toliko da snimim Fortnite još. Čekat ćemo da mi se ovo... Ovo nije fair, nije mi se ni loadao vrlo. Već se puca. Recite mi u komentarima da li je to fair. Žao mi je što zahtijevam puno
komentara, ali... O, vidim našu prvu žrtvu u solu. Daj, dalje ne mogu ubiti. Inventory. Tab. Sad ćemo sam izađi. Idemo se fajtati. Ko se vil boksijat s jamnom. Dobro. Dobro, pogodio sam ovdje. Više sreće drugi put, stari. Koncentriram se. What? What? Ovako se nešto okreće. Neću to raditi. Jer mogu bi se razgledati. To me već uplašilo. Ok ljudi, hvala vam što ste gledali ovu epizodu i čao, pa.